Kada kupac prigovara, to može biti prava noćna mora. No jeste li znali da pritužba zapravo može biti blagoslov i prilika da osvojite srca vaših korisnika? Ja sam Mirela. Moj posao je pomoći tvrtkama da njihovi proizvodi i usluge postanu korisni, jednostavni i ugodni za korištenje. Kao netko tko je proveo 5 godina vodeći odjel i ljude koji rješavaju pritužbe korisnika, posebno mi je drago govoriti o ovoj temi. Sigurno ste puno puta čuli onu rečenicu postavi se u cipele korisnika i pogledaj svijet njegovim očima. Ali što to u stvarnosti znači? Evo primjera. I vi ste korisnik svakodnevno. Kupovali ste TV paket, ali vam je trebalo godinu dana da skužite što se nudi i po kojoj cijeni. Trebali ste podršku do koje ste uspjeli doći nakon pola dana telefoniranja. I na kraju trebali ste čovjeka, a ne mašinu s druge strane. Očekivali ste bržu i efikasniju reakciju, zar ne? Kako se nositi s nezadovoljnim kupcima? Ono što nezadovoljni kupac traži je rješenje problema. No ono što zapravo treba je pažnja i razumijevanje. Dvije su ključne stvari. Koliko brzo i kako ćete odgovoriti na pritužbu. Ne trebate odmah imati gotovo rješenje da biste kontaktirali korisnika. Ali sam čin javljanja, da ste tu, da ste zaprimili pritužbu je bitan. Jer će učiniti da se korisnik osjeća da o njemu brinete, da vam je korisnik bitan i da držite situaciju pod kontrolom. Jer nikad nije problem u samom problemu, već u načinu na koji se kao brand odnosite prema korisniku, a naročito u situacijama kad ne ide sve po planu. Pritužba je jako osjetljiv korak u korisničkom putovanju, ali je izvanredna prilika da pokažete istinsku brigu i pouzdanost te empatiju prema korisniku. Pritužba je zapravo blagoslov. Istraživanja su pokazala da imate 7 puta veću šansu da će vam korisnik oprostiti grešku ukoliko je imao pozitivno korisničko iskustvo s vašom tvrtkom. Svi se prije ili kasnije suočavaju s pritužbama. No ono što vas može izdvojiti je vaša sposobnost da prevenirate i da smanjite broj pritužbi u budućnosti. To je jedna od tema kojom se bave konzultanti za korisničko iskustvo. Javite mi se za suradnju ako želite postaviti učinkovite mehanizme prevencije pritužbi i poboljšati korisničko iskustvo u vašoj tvrtki.